Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar a chiar tu Australian sang puya coronavirus shileng laka Mizoram alahim ka le ni nga ne International Paragliding Accuracy Championship ne tur serchi bong chom tlang chu Vein Khan MOC chairman Dr. Vanal Tranpue MLA na tlo Prime Minister Narendra Modi chuan ram chunga bon sang te ramin zelena an hnu kum som saria po chin fellowa da reng chu India na do thei to lowati Delhi Assembly in Thanatana campaign thei hun chu Vein Khan to pa in nia vote thakani ang coronavirus shileng laka Mizoram alahim coronavirus shileng laka mi puan him theinan Mizoram sarkar chuan tha lovin ma alazela Voina Chief Secretary Punalun Mo chongo hova State Level Coordination Committee on Zoonotic Diseases chukhom chuan coronavirus shileng chungchanga sarkar impo chana ten clear hova helama mo phurtu officer te hena tangin report ngai thakani a an soidan chuan coronavirus sian ram somni paret kangkai to in mi sikni sangre chuanga ashik mu chhuat oni a thipui mi zanga chung anom line mi sang khat zanga de tho chu andam chhole to boka Kerala state a Sri Lanka mi pathum fin fiani to ma seram chunga state dang zong chu ala himani Mizoram bika chuan tuna hen China tangalo kier mi panga te chu in lama athayang anga an chung tenen in chepi lovin film kur takin an omeka coronavirus an paitinen lovin sarkar lai puile state sarkar film khun awanga hlang na mai ni a an thisela din hun endik thin ni im voin thlangin institutional nei pakhatma anom lawani laboratory and fiaturin mi pathum thisan lak ani to a mi pahni thisen chu Naset laboratory Kolkata thonani a coronavirus an kailo ti fin fi ani Health and Family Welfare Minister ka issue meeting in State Level Task Force adin nuwa District Level Task Force podin chome kani a District in hian mani District khom chunga atulangin ma ana chodon ani Lengpui Airport de azo khothara khol jente hrisalne endik na po apa ngai kalpui mek zel ani Mizoram Director General of Police DGP Pu SB Kesing chuan Vein Khan longtlai thlo a DGP hian longtlai District Executive Force DEF mun puitlo in andin hmana NFI a Longklai SP Conference Hall siam thar chu hongin Longklai DEF noya thoktu tenen income hona hunan manga thoktu tenen harsana sang anena ano thlenteng athak sakin chin fel sak alo tiamani DGP chon Mizoram Police sanction post singkhat sang ni oma sang ko che no kha ani thu soin thoktu in dailon na stak su keng turin Chief Minister malak puina noya kumin chunga thoktu jasari lakbel tumani thu soya quarter le liuthe harsana ommek chin felnan Ministry of Home Affairs a cheng viable che thum samuk pasari vel deal ni im mu the nge be se ni thu soya Mizoram Police a atha zong le mason zonga thilin thlak thleng tir tuma tan anlak mek thu soin police te churam ta na an theina zong ne na na thok turin an risel na uluka in so zai wara zule ruilo dang laka intier film turin cha ani nimin kai khan DGP ho hian lungle SP Conference hall a lungle District Police Samilan nei ani a he hun a hen lungle DEF na thel DEF le second battalion MAP te antelani lungle SP Pusil Thanmoyan lungle District Police in Harsan an to te thlenin police court ar hlui to te athara thak sakte motor hlui to te athara thak sak ba ka police uniform sang phekhok korle kongren thar an mamo thu thlenani DGP chuan Mizoram Police in holak na le masona tur tam tak an nei thu Mizoram Police azom hnuina hriat thu soya hemi chungchang a hian Mizoram Chief Minister le Home Minister te bia in an hmalak nen sarkar le pui Home Ministry cheng viable sesali DPR thelu ani to thu tar lang ani Tlei rol pong sual tu SM rongma ka dul te khuwa chukum som chung she om takalung in tang turin thiam lo chantir ani District Child Protection Society champhai ten meni som pali sak ni som panga khan dul te khuwa awareness campaign ne ya chuan campaign na chuan tlei rol pakhatin pong sula tok ti thun donga an thodon bo zoin pong sol tok tu su thil om dan kim chang takin an zota thutling ngeya an hriat nuwa Child Welfare Committee Chairman Mingin Khozol Police Station FI ran the lut a Khozol Police Station thu boy jek luta an sui nuwa thu boy hi court in angai to a Vein Khan champhai special judge Puar Vanal enan a thutluk na hi puangin HM ro ma ka hi hriom taka kum som chung zel tang tu le cheng sang kha choi turin thiam lo chantira a poisa choi hi apek thelo chuan kharia dang zela tan belang pokso ek noya thu boy an pek tel ero chu special judge hian fin fiana a thatok lo wangin a paisak thung pong sol tok tu hian dan anga sarkar anga jang domna adon theina na mala turin champhai District Legal Services Authority chu special judge hian a hriat tir ngal bok kar le ni nga nia International Paragliding Accuracy Championship ne tur serchi bong chom tlang chu Vein Khan Mizoram Youth Commission MOC Chairman Dr. Vanal Tranpue MLA in atlo
amalo dong song tu Mizoram Aerosport Association President Pusil Mingluale atho pui te na hetianga thalai ma son tu le khojin himna tu ni bok boss ani chalom omati thu soin MOC ti the ani apiang ti tura an huam thu shila MOC chuan lungleya hot air balloon chuan thena mun siam atum thule IAS coaching center Delhi din atum thu soi khovel huwa pa paragliding in ti siak nei tura hian in boss ena za som go panga vel zo felani to a rom hanang chuan he championship kar le ni lani zana ser chief tourist lots tuala home minister pul cham le nan honganga in ti siak ni ngani azol puya loman semna chief minister puzaram thangle tourism minister puroba do moiro te organizing chairman nibokte antel base ni bok ser chief pa paragliding championship a hian South Korea, India, Kazakhstan, Afghanistan and Nepal atangten ming penom to a Macedonia le Slovenia atangin endik tu nong kaldon ani tuna hian paragliding inelna nei na tur hmuna hian mi pakhat zela cheng sang ni la in paragliding khal thiam mi paliten mi an phurmek zela heng pilot pali zinga pani hi inti se ka tel tur mi zo an nia Sikkim le Himachal mi pakhat be fe anam boka rampon mi lola thleng an omri lo ani ni zandar ule cham vel khan mamit marvenga pukel mange chene in sam tap chu bungro engma chu man lovena kangral in kan la hian tuma ina hian an omlova ine tu pa pukel mange hi afate in sang chang to te na cho e hlana kang mai chuak ani kang mai chuak mu ma satu sedan chuan karen kal sol wanga kang ta nin ngai thuan soya ni zan khan to ngai ten a thel na thokin kang thel motor thlen nuwa thel mi thei chawni wen khan marveng bran sueme malang na in kang bang thei seng hoina tlang ne ni in mi za som ni velan thok chuak ani mamedisi chun cheng sanga baka silpulin panhi pe in VC10 sang ni marveng MHEP le fisheries department ten cheng sang khat ve ve CL filling station in sang serile marveng wemeten cheng sing khat an pe bok ani wen khan chief secretary pulolun moy chongo kai shoi pa host executive committee thut khom chief secretary conference room minekwa ne ania meeting a hian north south east le west zone pa host deal tu zaparuk omin heng zinga hian pek masak tur thansu ani ba ka pa host mobile application chungchang ICT department ioten ena real ni bokani pa host mobile application hi iOS te Android phone atanga download thei tur rom hana si amani meeting a hin UDNPA finance department INPA department PWD le home department io le midangte antel ani 23rd sector Assam Rifles Noel Lunglei Battalion Chuan Ven Khan Parvatua Zirna Poimo ze infiltration hunan bot saya khotlang nun choi kan na le mason atana zirna poimo zia soin thiltriat zaw chuan na satakin mishing masona asiam ti he huna hian tar langa zirtir tu pangale zirlaino pangsom ni pariat in an chim ani chanchin thari all india radio aizol tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chanram chunga bona sang te ramin zalena ne hnukum somsri apochin felwada reng chu indian ado thei tolawati voina lok sabha president thu soi chungchang alom tu sonomoson soi hona he thui sen pomodi chuan ramin thutlung na digle huai sen ne na chaktaka thana phuti soya mipuriten tun sarkar kaldan chaktak le na thote an mu awangin in thlanna mangin an chunga mo phurna an penon le atia sarkar ma sa angaram azalen nu kumsom sari apo muang taka na athokani chuan article thum som sari nu kirani lawanga triple talak po ataka ti hlotlenen lawanga tia sarkarin tumchiang taknen na thoklo se chuan ram janmabhumi buena pochin felan lawanga ti bok boro bona chungchang soilangin pomodi chuan sarkar ma salo thoto khachu le khazia fela atop ringot atia tuna bodo helten ene indremna anji ero mipuita tan adang ambik atia indremna angin helpol tamtak sarkar ko ta anin perui ruani atia bodo ten ene indremna anji hian anham thana turna tho engma ti khotai lo tura ti ani bok ati Delhi Assembly in Khan Atana campaign thei hun chu ven khana toba political party shoi tu ten vote hui tu min the to pan chu a BJP shoi tu senior le Union Home Minister Amit Shah chun ven khan Dilshad Garden road show bot saya BJP president JP Nadda point ven ve khan munka road show hoi hot boka Delhi BJP ho tu pa Manoj Tiwari chuan Gonda Timarpur le Rajuri Garden ate road show anei ve bok Aam Aadmi Party shoi tu senior le Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia chuan Patpargan sa intena kalina campaign an party MP Bhagwan Man chuan Rithala Rohini le Silampura roadshow nei bokani Congress atangin an shoi tu Dipender Singh Huda le Ragini Nayak te chuan Narela roadshow an hoi bok Delhi in thanata hen ven himna khawtaka kalpui ni in Central Armed Police Force Delhi Police le Home Guard te da ania voter viable che khale anoi somni puruk velin tunin rinni khian vote an thak dona polling station hi sing kha sang thum le jasri somnga siamani a Delhi hian MLA seat somsari omin vote ta te hi thol ani a chiarani ang chanchin thar chati topna tlang pui coronavirus Sri Lanka Mizoram alahim
car le ning ania international paragliding accuracy championship ne na tur chairship bong chom tang choven khan MOIC chairman Dr. Vanal Chanpo MLA na tho Prime Minister Narendra Modi chuan ram chunga bona sang sang tera min zalena ne hnu kum som sria po chin fellowa da reng chu India na do thei to lowati Delhi Assembly in thana ta na campaign thei hun chu wen khana to pa inrinia vote thak ani ang chu ti song chu chachin thak an pon thei chu ani e